Hello mayam nungai ko spine to bani ngarang se music video Maxina yawa ma number chapa aduda album duga mari swal lena daba khoina interaction to ba program ma matek ama haitare lokthok sarakpani aduna mayam si se yingmina si adubu first ta Maxina yawa video do matek to utting da ngarang khoi crew member club tagi haige adu ki marak tagi acting yam post tabom to ki mayam club no ki mayam first Maxina yawa video se uding da si video sana dress like evening gown, traditional and casual. Brand I say ni hao dum sele Zara and H&M. Adidas oh Adidas my brand ambassador. Tai ain sele se t-shirts na Adidas tagi aruga CD hairi ka top pakhungaun. Now we are halfway there, we're keeping focus on that. Maybe together we're gonna Maming di palaro yung brand maming di. And advance happy birthday wish. Thank you so much. Ngasi shoot se kami to ngasi sa amin na. Shoot se dum sa na dum nungay na namgi. Wasuway adum Mamagi album ko puzare ba. ha dasani ka to bodo Yang penting yang tina men yang tina shoot ko ni kate. Adigi experience. adu akhoi adi isai si choreographer Dadanesh na phajana taktana haidi rehearsal ga tawdana to ga tawbayine phajai do tungnasu phajana mai pakna dumaina tawba ngamba su oige si album sida su ngamba oige asi haining ya hoi